Barbitúricos acaba de publicar novo disco, un álbum acústico que titularon Unplugged e que gravaron o pasado verán nos estudios Potenkin en Santiago. O grupo formado no ano 2013 por músicos de outras bandas como Ruxe Ruxe, Astaroth ou Malandrómena xa están a presentar este novo traballo por salas de toda Galicia. Preso de ti é un dos temas que forman parte deste Unplugged de Barbitúricos. Cada vez que te atopo. Así nos despedimos, volvemos ao remate do telediario tanto. Boa tarde. Cada vez que te noto. Síntome preso de ti. Síntome preso de ti. Preso